Amiodarone, umuti uvura umutima. Amiodarone ni umuti ukoreshwa mu gutuma umutima utera mu buryo bwa nyabwo kandi buboneye. Uyu muti uboneka mu mazina anyuranye nka Cordarone, Nextrone, Pacelone ndetse n'andi mazina. Uyu muti uboneka mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ibinini byo kunywa, uburyo bwa kabiri ni umuti w'amazi uterwa mu mutsi. Reka dusobanukirwe uburyo uyu muti ukoreshwa. Uyu muti ukoreshwa gusa igihe wawandikiwe na muganga wenyine, naho bitari ibyo kuwukoresha byaguteza ibibazo bikomeye. Mu gutangira kuwukoresha ufata hagati ya miligarama 800 na garama 1.6 ku munsi mu gihe kiri hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru bitatu. Nyuma y'icyo gihe ukomereza kuri hagati ya miligarama 600 na miligarama 800 mu kwezi kumwe, noneho nyuma ukajya ufata miligarama 400 ku munsi ushingiye ku nama za muganga. Ushobora gukoresha uyu muti rimwe cyangwa kabiri ku munsi, ukawufata umaze kurya cyane cyane mu minsi ya mbere kubera uba ufite umuti mwinshi. Nk'uko tumaze kubibona, uyu ni umwe mu miti ivura uburwayi bw'umutima, ariko ukaba ukoreshwa muri cya gihe umutima uteragura mu buryo budasanzwe. Aha ni ukuvuga mu gihe umutima unyuzamo ukarekera gutera akanya gato, ubundi ugatera cyane, ubundi gake, gutyo gutyo uhorana imihindagurikire mu mikorere yabo. Nyuma yo gusuzumwa na muganga w'inzobere mu ndwara z'umutima byihariye, niba uzagena niba ushobora kwandikirwa uyu muti bityo nawe ukabona gutangira kuwukoresha. Reka dusobanukirwe ingaruka uyu muti ushobora guteza. Uyu muti ushobora gutera inkorora, kandi uyu muti ushobora gutera kugira akariro gake no gususumira. Uyu muti ushobora gutera ibinya mu bice by'umubiri, by'umwihariko mu biganza, ku ntoki no ku birenge, ku mano, ndetse kandi uyu muti ushobora gutera gucika intege. Reka dusobanukirwe ibintu byo kwitondera kuri uyu muti. Umugore utwite cyangwa ubiteganya kimwe n'uwonsa ntagomba gufata uyu muti, bityo ni ngombwa kubiganirizaho muganga niba ufite iyi gahunda. Ikindi kandi, mbere yo gufata uyu muti, mu byo ugomba kubwira muganga harimo kumubwira niba waba urwaye indwara zirimo umwijima, ibihaha ndetse n'umwingo. Mu gihe uri kunywa uyu muti ntugomba kunywa inzoga. Irinde kandi kujya ku zuba mu gihe uri kunywa uyu muti, kuko twabonye ko utera gucika intege. Zirikana ko umwana ukivuka ntiyemerewe guhabwa uyu muti. Ntiwemerewe gukoresha uyu muti mu gihe uri gukoresha indi miti nka warfarin, digoxin, sildenafil, viagra, theophylline, cyclosporine, simvastatin, procainamide ndetse na quinidine. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza.
amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.